Alhamdulillah sampai makin kan pakun tradisi ini kan. Malam selekor kan pakun nyambeli ajam kan. Alhamdulillah makin ini kan tipi tak teraki makin. Mun nyambeli aja apa dia nyambeli kayak ngelai. Betangki. Nanti tak atra ke dia jebuk. Apa lek? Kok mun kecedo je makin sampai kiamat tak atra lagi ya. Arab apa buk? Pasaan beri engkau ngatra tak iblis lek itu. Beda sih dia. Ngaku Pak Ji ya orang aja. Berarti impian benia sada ke aking rup-rup penekakanan munda jadi. Impian tak usah reng tetangga aberdi tak aberdi. Apa cang tetangga sepenting impian ka apa are. Masalah tetangga cerek beni urus ngambi ya. Ben boleh mun tetangga cerek ni kabi impian je urus-urus. Tak kok tetangga secerek keseking manis cerek ngambi ya. Aba tangki. Tetangga ni kemaki cerek ada maka mun impian lambok apa guna ubah. Impian tak coba kok jagi andi tetangga cerek. Menempian lampu haram au be sik make cerek pakun lampu. Orang yang tetangga ni pada bandeng kacer. Empian mun kaca menempian misem ke seilum kaca misem kambian. Kiring tetangga ni pada bandeng kaca. Menempian murocong ke seilum kaca murocong dia kambian. Menempian misem pas seilum kaca murocong tapur beda apsa apa kaca dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-izza kurubatan kaula juga guru pada ajunan semulja Kiai Haji Haskil, ajunan Kiai Haji Hasan, ajunan Kiai Haji Nihrawi, Kiai Haji Fauzan, Kiai Haji Anwar, ben seteja para kiai, seteja para guru. Seampun hadir malam samangken nuun saporah dan gula tak bisa nyebut situng karena terbatas pangauning badan kaula. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi takzim dan hormat dek sateja seampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, Bapak Afandi selaku Kepala Desa Lenteng Bere beserta jajaran, juga Ketua BPD Kiai Muhammad Sukron Hamidi berjugan hadir di tengah-tengah kita, Babin Kamtibmas juga Babinsa Lenteng Bere, juga beten kaula taati dan kaula hormati, juga aliansi PLB atau Pemuda Lenteng Barat. Saya kesempatan mangken abada aki pengajian akbar sekaligus santunan anak yatim, juga tak kaleb Jam'iyah Sholawat Al-Aqsa semulai gelap mimpin pamausan solawat. Ben seteja para rabu hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat da anjunan seteja beten kaula amul ja'aki ben beten kaula yakin ajunan seteja imul ja'aki Allah. Alhamdulillah
kaula ben ajunan sareng Allah kesempatan malam samangken takdir apolong asareng alengki eka dinto tempat dalam kabadaan mulja acara semulja bulan secek muljana asareng kalaben orang-orang mulja aki Allah muka manter kamuljaan paringaki Allah malam samangken benih cuma kamuljaan bagi etunya sampai ke akhirat kau leben ajunan manter pakuna ibadati orang mulja ngaulle ridona ipun Allah sateja sehadir tada nyeting da apoi neraka kama farrahtana fi hadhihi dunya ya Allah fafarrihna fil akhirah akatia apolong cemper bunga kati malam mangken manter pakuna epa bunga ya akhirat kalaban kabadaan epa masuk suargana Allah amin Allahumma solawat ben salam ngireng atau raki dan anjunan semulja Gusti Kanjeng Nabi kalaban solawat ben salam kak dinto muka-muka tetialan jalan kaulaban ajunan efek tabi Nabi Muhammad kalaban syafaat sehingga ketika kaulaban ajunan oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi kaulaban ajunan tak kira nyeting dak panas apoi neraka meskipun kaulaban ajunan ahli maksiat muka manter sakak dinto badana amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin seemulja aki Allah berdasarkan dawuh Allah Bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadr ceepon Gusti Allah inna saungkuna sengko anzalnahu matoron sengko huda Al-Qur'an fi lailatul qadr tepak malam lailatul qadar jadi Quran nika patoron tepak malam lailatul qadar sementara dawuh Allah selain syahrul ramadan alladzi unzila fihil Quran bulan Ramadan Ramadan nika etoroni Al-Quran cepon ayat lain Ramadan etoronaki Al-Quran bi ulama ahli tafsir syahrul ramadan alladzi unzila fihil Quran nika bertepatan tanggal 17 Ramadan. Jadi ketika Allah dawuh syahrul ramadan alladzi unzila fihil Quran bi ulama ahli tafsir jelasaki maksud turun Al-Quran nika tepak tanggal 17 Ramadan. Pak nang ayat selain inna anzalnahu fi lailatul qadr sengkok matoron Quran dia Ramadan tepak malam lailatul qadar ayat ni kamun langsung gabung nika bekal andi pemahaman bahwa malam lailatul qadar nika tepak malam 17 lecepon ulama ahli Quran benih sakak dinto cara memahami lakar Quran nika patoron Ramadan ben tepak ka malam lailatul qadar bentron Al-Quran ni kelakar tanggal 17 tapi pun ulama ayat 2 ni tidak bisa dikumpulkan pemahamannya karena mun pemahaman na polong berarti andi makna bahwa lailatul qadar ni tepak malam 17 terus mun lain dak remak pun ulama ahli Quran inna anzalnahu saya turunkan Al-Quran nikah abali ka Al-Quran secara keseluruhan napa bunten akhirnya di ulama ahli Quran bahas Quran ni katoron telo kalih bada at-tanazzulul awal bada tanazzulus sani bada tanazzulus salis ternyata Quran ni ka epatoron ni benih sakalian tapi epatoron ka dintok kalaben telo kali toronan sepertama toron dari Allah kalauhil mahfud secara total dari lauhil mahfud patoron pole senomor 2 dak kalang ngitunya otaba baitil izza atau sama dunya ni katoron senomor 2 toron senomor 3 dari lang ngitunya ka Nabi Muhammad bitadrij
kalau ben toron geni sakoni saabit te dulekor tahun kak dinto toron setelo kalih. Dadi Quran toron tanggal 17 Ramadan kak dinto dari langit tunya ka Nabi Muhammad. Sementara toron tepak malam Lailatul Qadar kak dinto epon ulama toron sebelum kak dinto. Jadi tak bertentangan ayat ki furuh karena Quran ini katoron dan ke beni sakalian geng tak langkong. Seanya ma Quran toron ni kabi ulama ibri penjelasan beni toron hakikat karena mun toron hakiki ni ke dari atas ke bebe Quran ni ke beni toron di atas ke bebe karena mun imaknai toron di atas ke bebe ni ke pekal andi pemahaman Allah ni ke beda atas Nabi Muhammad beda bebe mun Allah ni ke beda atas berarti Allah ni ke parlo ke kenengan karena beda situng kenengan atasnya mana. Dan ini kabi ulama ahlus sunnah wal jamaah ditolak hadirin. Mun Allah beda atas nunjuk aki Allah ni ke apes karena Allah ki foto ke kenengan nyaman kenengan atas mertung nih kan. Nomor 2 atas ni kan anyar ikebay. Lamba kan ada atas nih Allah sakebay atas nih. Mun Allah mangken beda atas sebelum atas ni ke ikebay beda ke Allah ni ke lamba. Akhirnya cepun ulama ahlus sunnah wal jamaah terkait masalah Allah kaula ben ajunan tafwid ilallah masra'aki ke Allah kula ben ajunan ja'ro nuro sepenting kula ben ajunan iman ce Allah ni kabeda cara na Allah ni kabeda beda eka dimah kula ben ajunan ta oning hadirin mikir Allah cek mikir capi bae ta oning kula ben sampean capi ni ka sampai mangkin orang tak ngerti sepedis ni ka kole eng napa bikina mbian mun ada buk cap bini ke bikin sepedis deki panasau nabi sampian sebek cap bini ke koleng buang bikin kocek mun pedis entari ke bengkalan tapok colok gula korten genten iya mun kotok si tapok kejalok cek bugeng kok mun pian bah ada buk oh sepedis bikin nak dangot koleng buang bikin kocek tak kira pedis oh ya mun iya koleng sepedis mesti bikin buang koleng kocek ku pedis Tabah repot ini masih pedis makanya beda ketika gula ngajari kelas nah panas sepedis tat jawab bi gula jasa kasak karena cap juru sepedis colok oh nah mun sini ketepak nih kak tak kira beda iskal nih kak jadi cap ini ke sepedis ngapa handi saya capok je colok oh nih cek kang ko alok colokan kayak yuk lemun mikir cap bayi tak oning gula benajunan mikir Allah cek mikir saya ke bayi Allah nih kata oning Mbian na mencapi beri eteku biru. Yang tadi leku lau bermira. Saya ngecet malaikat jabana capi. Mana bah mikir Allah cek mikir capi pada tahun ni. Nyior ni ka luar kole. Di dalam na kole beda sepet. Di dalam na sepet beda kolontongan. Di dalam na kolontongan beda nyior lah. Di dalam bisa beda aing. Ngali betim aing jasa masuk. Ore. Ahli geografi pak ngocak oh itu melalui serapan akar lewat batang dikirim iya berarti lebat si beli lempungkan ada sanyo nade ya ilo apa lah ada jawaban apa pembian berarti lewat serapan dari akar lewat dolum ke atas pertanyaan gula mik manis abri gula sap mun nyiur boy tak tahu mik mikir Allah mun cap bila tak tahu seperti sebundi mik mikir pangeran makanya cepun ulama ahlus sunnah wal jamaah wa tariqatul khalas makle selamat gula benajunan terkait keberadaan Allah Allah ni keberadaan ia tertibi sekula benajunan taoning enggak di mabadana Allah ban gula benajunan ibatasi tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah cek mikir keberadaan Allah mikir sekebai bi Allah saos tetih Quran toron ni kebeni di atas kebaba tapi dari tingkatan tinggi ke tingkatan mabe pada ben pernyataan SK Bupati turun ke kantor camat. Nih ke artinya benih kantor Bupati atas gunung camat beda beba. Bahkan kan? Kan pasti SK Bupati turun ke camat. Nih ke benih Pak Bupati atas gunung Pak Camat iba gunung benih. Pak Camat atas gunung Bupati ini saya beba. Mik Pak Kuntoron. Hadirin nikah seeko cak turun benih secara kenyataan tapi secara tingkatan dari semuljah turun ke sema ben nikah inyamai turun pada ben Al-Quran. Makanya gula benajunan ulama ahlus sunnah wal jamaah tak oleh andi i'tikad andi keyakinan Allah bedi atas dan nak mangken kapan ngupload status pah sedekah semuanya saya serahkan sama yang di atas macam di atas ya yang jak perlu
Bukan perlu tepak ni kak, ni kak agida. Jadi gula benajunan tandi keyakinan Allah ni ke benih beda atas. Allah ni ka tandi jisim ngak ni ke ni benih pah beda tanang. Yadullah ma'al jamaah. Tanang Allah ang sarang orang sa along bolong. Saya maksudnya kebi ulama nikah benih ngak nikah. Saya maksud tapi kekuatan nak Gusti Allah. Allah ni ka saya kocak beda atas. Benih Allah ni saya beda atas tapi Allah ni ka andi sifat tinggi. Sedih kali. Jelas lagi. Jadi turun Al-Quran ni kak setoron malam tanggal 17 kak dintoh turun ada ke Nabi Muhammad setoron malam Lailatul Qadar ni kak setoron sebelum makanya Quran benih turun sakalian terus malam Lailatul Qadar ni kak bila maka Hulil Yasin lo tahu kita tahu ni kita ada jadwal yang cepon Imam Ghazali bisa etorai dari amulai pasaan mun pasaan amulai hari Sabtu maka Lailatul Qadar nikah tepat tanggal 13 cepon Ibnu Rajab mun tanggal 1 kabudi malam kencil bade tepat malam Jumat maka Lailatul Qadar pasti malam Jumat nikah tapi rahasia aki pakun ta pangki mbian mun troo ni ngate kuleku mun leku nikah terang ai delum kabadaan tada ondem pas lo pati panas mun parlo leku ni kapahrese nikah pun ulama bisa dipastikan malam mangkin malam sekemi nikah malam Lailatul Qadar mangkana gula-gula mulai dari anu nikah anyu on terta ojen ya Allah terta ojen apa napa mi anyu on mun pah kule yon ceng dukale pah ojen tok ku leku kule nyame kiai ojen pah ngocak ni teng badak cek ngoncengan hulil kiai ojen are mun ya bukan engke ya, ban bangun ceng gula ojen, ojen boleh ojen boleh. Gula ku kan itu orang terus nih, menguncang holil dia terus. Karena gula ya Allah, cak pau jenaki ya Allah, todus gula mon ojen boleh. Alhamdulillah bi Allah mungkin tak iba ojen, yang tak ning bitabit secara mata ku ojen mah. Jadi pongki mati tua gula ni ke gula tuli koron maren. Ya yang gula andi malam-malam nanti ojen andi asli nak kengki. Keng lambut ladung kadung kadi keker je tak nutot ti engki. Iya tembang cek to dusero mana. Ba andi gula ni kato mana pidato sampang sapora gula beni keng sombong cek lagi ngacerita tengki. Beni keng sombong beni gula rumah saprat tubunten keng ngacerita tahadus bin nik manega. Toman acara ma sampang acara mantan be de maulid gula ongke pahrese. Ngak cek gula andi malam-malam nanti ojen. Pongki resek tuli baca bi pula. Alhamdulillah. Salajan terus pakai kirim ben lap ke lap apa. Makana Aba jala gelak gula todus ni kakak. Makana gula mulai ni kalau teman bacaan malam-malam nanti ocan kia. Takut pok capok tepur ke lapitas panggung gula. Gula ku masuk koran Hulil Yasin mati berngangai gula tembong kita papeleman kade ni kan lama banser ireng dia bola ke sana Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah terkait Lailatul Qadar ni kesitung bakto Nabi Muhammad acara tidak para sahabat bahwa dulu di Bani Israel itu ada seorang soleh namanya Sam'un Al-Ghazi. Sam'un Al-Ghazi ini kau orang kuat luar biasa. Pate tak lumate. Ada si bisa aleban Sam'un ni kan. Sam'un ni kan nyebaraki Islam. Orang selondo pate kafir ni. Sam'un ni kan mun malam tak asaren. Qiyamul lail cuma asaren sekejap sebelum penting ni kejaga salat atau tahajud Allah. Maus Al-Quran siang arena apa sah sambil perang ala ben orang kafir abita sampai 1000 bulan ni ke belung polo telok tahun 4 bulan belung polo telok tahun 4 bulan jadi Nabi Muhammad ajar ke sahabat lambat je beda orang sekuatnya mana Sam'un makanya sampai makin kekuatan orang itu diberikan simbol sebagai Samson bian mun ningali film beda Samson Betawi engki kan kuat ka sada ning made remah kan nika mengacu kepada cerita Sam'un Al-Ghazi sebeda nang asbabun nuzul surat inna anzalnahu fi lailatul qadr bahwa Sam'un Al-Ghazi ini kuat sarah ada orang bisa mati
Sampai orang kafir setromat ena samun Al-Ghazi ini katanya ke bini nah. Derem macara laki nak kaki jo. Mun tromati ya. Cang si bini ya tahu mun kok bisa mati dia kok. Ba. Coba kaki di kaki gelo yo. Bah. Imen balok parjajeen mun. Kirain kafir tanya ke bini aja sam unjuk pedeng tak apa-apa dia tak lemat tidak remah cara yang si bini kok bisa mati ke juga bujang kakele siapa saya tanya aja siapa saya tanya ke ibu itu mau nempian tak mulai gula turun kemarin. Baungguan nih kak. Jadi rengkap ini katanya ke bini nah, dia remah cara nak. Wong kok tokang mati. Akhirnya bi rengkap ini kakek kor bisa mati sampun je, kor bisa mati sampun je. Bi kok ibri nabes sebanyak. Akhirnya bini nih kesehatannya kesampun. Dia remah kak mak lekas mati kak. Sekak dintu sih bisa pada pak kurang. Kotak betah sekali kok. Mbian dia mikir apa yuk? Buma. Periksa ini kegiatan ini ku tak senikan. Jadi tanya kita remah sambian mi tak temate mi apa? Akhirnya jawab penasamun Al-Ghazi la yaqtuluni illa bi sya'ri hada. Tak kira beda bisa mati engkok kecuali tangubuk dia. Jadi kekuat nasam ini ke beda ibulunan ya kan? Buluna colok. Iya tak. Ya ku tak bundur je bulun cetak ibu. Cak aku pak iki bebi kok kemarin neng. Tak kira bisa mati engkok le. Sama aku tak kira bisa mati. Kecuali tangubuk dulu. Akhirnya ketika asaren, oh buung ni kapah kunting di rajina. Jadi sebini ni kerjasama kalau ben orang kafir untuk mati sampun Al-Ghazi ni ka. Akhirnya sampun Al-Ghazi ni kapah sekuat ni kapah elang tak kuat. Pahi kelentong hadirin. Sampun Al-Ghazi ni kapah kelenun paningalan ni ka congkel. Enak-enak. Etale dalam tanang itu kul satu aja nih kak enak sarang orang kafir bini nani kalau saya kunteng ngobung kalaben ngarep bejeran dek kau orang lain makanya ngate kak mun itu panipes saya makai kalaki nanti bisa elang nih kak makanya ada uang abang disayang gak ada uang abang ditendang waspadalah Bagula cerita bini na samon. Tahu tak kok bini na kak samon din naman. Aba ongguan, ha? Ongguan. Mundeng laki kan muntunnya tak pati kepikir tinggi kak. Ring laki ni kemundi pese tak kira iman pese kak. Ring bini minta anak pemun sampian andi iberi apa tak iberi. Tak kira mikir dunia. Ring laki ni sepenting sebini bunga minta anak apa pakuni bagi, pakuni meliaki. Karena seorang laki-laki akan mengorbankan hartanya demi istri. Lain benereng bini, seorang wanita itu akan mengorbankan suaminya demi harta. Neta iya akan mengorbankan suaminya demi harta. Tidak nama kisah laki tak lemule di Malaysia kur kiriman lancar bener. Jatanya bener apa nja? Kula tak apa bener kak? Mi ontong kalau abini dena. Abu janong ko pakai taki kata Taiwan dina dewa. Betangki. Orang laki ni kata mikir dunia sepenting jembar bolong ben anak ben bini minta apa pun meliaki sepenting berde beri. Benreng laki ni mun kadunga beri tak kira enyak tanya aki boleh urusan dunia re sepenting sebini jembar keng mun al mukarrom Maria ka. Cek likulit dunia na ka. Mun tro kiamat tak ngalia ka 2000 sagemi. Tak para cajam bian tekok lopot saya kocak kuda encem kalung jual kay modal alat ko janji itu 3 bulan oleh 3 bulan cek bejer mun tak ngatamaki bente dungaro
Pemagak tanggalong ko cang 3 bulan ya tega 4 bulan tak ibajar kok beni apa cek dengan ni bini mun tak ngakui kan tak nyaman gak ben boleh kalung kan beni oleh nak aja cek dengan dering tua juga apa tak ibu kita tega 3 bulan yang dia cek sarang kok mun ngocak diki ke beli celeper tak ngocak apa he kelopai beni keng masalah tunya gak cek kok jering bini mun tak ngakui kan tak nyaman cek dengan para muslimatan kok bini Allah cak aku pak mbian saya kocak deh yu gelak hahaha ya kok elang bulu siapa andi bini kau ni enggak kan saya ngocak elang bulu ni jadi boleh enggak betul bisa lebuk tena samuna lugosi laki na iporop tunya hadirin laki na iporop tunya seni kala karena mangkana lakar burlebur nareng bini ni kala karbi Allah lakar katunya mangkana coba cepon ulama bukti aki orang laki ni mun masuk surga kan icanciin bidadari lagi hurum maqsuratum fil khiyam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban reng laki ni mun masuk surga bidadari secanciaki surga ni kak reng bini tin ratin bidadari ni kemun acopa kata saya sekalian aing tasih acen tabar saking dari poten na bidadari ni kemun bidadari ni kenginom aing ni kapah yenom tak langkong mun nguncang gula boleh ni kecek begintar kan kule protes setok keng contoh bidadari ni kemun nginom saking dari poten nah aing dari lesan sa agili ke bebe ni kapadeng dari luar nah. Transparan lenteng bere ni mun pah bede parabon pah aing dari colok sa agili ke bebe padeng jegen ate edung aja ilen ni ya jaringan magi muana potele era celang iya ini saya guring beti bingkar muana glowing mulai nabang mekar sama nah, saya kopak joring aja. Kula insaf. Selama pasaan tak ada guindi yang kula. Coba lu coba. Jadi kenanya angin buat anak kok coba-coba men. Ada. Aji yari bini sekali muni beri minta boleh aja kan nah, karena iya yang bini jadi ada yang sekalian geng muni beri ke orang deki pekia bena itu dil kia kere tambah terus ya kok cek pada tentang bini ke kejayu kon Allahumma sholli ala Muhammad Pak gendim begedak ibu nyinjak gendong bidadari yang laki ni mau masuk surga hadirin janji bidadari apa mi janji bidadari mari ni kepada sementara ada yang bini mau masuk surga boleh janji bidadara ini beda kan ada kan mbian tak tuman mikir mi karo laki saya bidadari mun bini mi tak janji ore kan ada beda cerita dari bini oleh bidadara nih serem dan tak lumel lagi. Ada lumel? Ayo. Bengkoknya kunik bini juga kan. Tulis 0823. Anak poreng laki ni mi janji bidadari sementara orang bini ni kama tak janji bidadara cepon ulama esena swarga ni kama tastahil anfus esena swarga ni kesesuai burlebur na orang saya masuk tangkan ini kan burlebur na orang bini yuk oke. Orang laki ni kesepora napa boleh sing ngode maka saya tua pakun lebur
Tanyakin biar mun bedereng tua. Lebur Pak. Ora lah. Mun teket paku. Keng keteket dano. Ya gelem pedong buka kemarin. Pakun nih kan. Iya. Mun ring bini enten. Jadi ring laki nika sebeda pikirna benih dunya mangkana mun dunya mbiane kata emang. Ing mun kering bini. Mun nikah biasa kering laki ini karena sebeda sepaling banyak pikir ini kedunya. Mangkana ring bini ini kecukup ring laki situng cukup. Karena ring bini ini kecukup situng ring laki, maka ring bini ini kebi Allah ibri perasaan tampuruan secek raja untuk aja gelaki nasi situng nih. Makanya kan peribahasa seorang wanita itu mampu menyembunyikan rasa cintanya walau satu abad, tapi tidak mampu menyembunyikan rasa cemburunya walau sesaat. Oke, lo bisa gak tampuruan mun nih. Mun dek, ya. Nah, tak kok kalau aku itu. Reng bini ini kebur lebur dah benih kering laki sepaling raja begini. Napa? Kalampi. Nah, cocok ya kok. Kalampi, kalong, tas, kodung. Mangkana, bian mangkene kan saya pikir para telasen, saya beli cukup apa sih? Ini saya pikir kalampi model apa saya beli. Mun bian ni kapan beli kalampi? Sahabat dari sahabat telasen deki yang kui mun nik kandi kalampi beni sahabat jadi ngromar ben bedereng lebedam masuk apa yo marah ambule ada celingake kalampi kok sembelih anyar ada nemu TikTok lelek keng tak pati kencak dengan kok nemu TikTok pah terwabit keng tak lim tekegelang kok ke pasar ambil besar 300 pah nemu pasar ya akhirnya kok melem makin kok kita bona bodele asli tak pati cocok kantang beran kole tak pati koning ada kan poten buk semotera cuma dikasih lebih cuma cekes dan nak le pas nak dibekok pati kel nak le dia jadi nak le bekok deki ibre jari le pas ini nak Maoning reken yang kulake na bu oning ang ko bilang. Maoning. Atau oning macam ku andi dia Roma. Oh pada boy ko. Mo yang kulain bi embian. Pada kapi ka engki. Pada. Allahumma shalli ala Muhammad. Jajan boleh ni. Amoleh lekuk ni. Tu tak jajan ni sebab atas meja kapi ni. Keng anang kapan nyambuk wis jak dikuli dengan tenasan ni. Cang anang terobu ari-ari sepoton saya bagi ero kakak. Ya mi apa tahu mun anang tak bagi nganda. Yu. Lebur lakar atir mun arengan. Itu masuk kan bimangkan ring bini ni ka masuk surga. Mun nikah pah epataberi bidadara ring bini mun masuk surga epataberi bekal epanake boleh ini kan nyampe boleh lah tung tak geben-benan maka nambian ni ke surga benih bidadari benih bidadara nambian napa yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir yuhallawna fiha min asawir mbian budian mun masuk surga benih karo le erak maki betes saekelengi emas tak mantoman yu benih karo emas walu lu'a kibri mutiara kapi mentur pak kilo betul ni tak ningat tingkat kakek tak mantoman sekarang walibasuhum fiha harir kalampina pah dari sotra salah emas kapi nang cadang nang pah kalampina sotra mbani janji ini ketimpian semangat salaku bagus apa belum boleh cocok kesampian ari ya mpian kalau masuk surga beri bidadari cek kamu kita ngamal dia apa cak bidadari dia lo ndak ke kalampi lo ndak cak makai kalampi ini buka mun bi dia maksud dak tak bisa pemulih kader nih kakak.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Teti Sam'un Al-Ghazini kah hadirin? 1000 bulan Sam'un Al-Ghazini kah? Malam tahajud maus Al-Quran, siang apa sah sampai perang merangi orang-orang kafir senentang sedang ndak masuk Islam perangi. Tapi akhirnya gara-gara bini na porok kala bentunya Sam'un Al-Ghazini kah bisa ditaklukkan akhirnya tengalah icongkel sampai buta tak digale tanah nga iketok etogel pah akhir etali esitung bangunan Sam'un Al-Ghazi dalam keberadaan etali ini kah Sam'un Al-Ghazi nyoon ga Allah ya Allah ten kula nyoon ada keajunan kekuatan ten kula pabeliaki kasokana Allah tanang secaltong pah tumbuh pole tengal sengalto beda pole akhirnya rantai senal Sam'un Al-Ghazi ini kah etaja bisa Sam'un Al-Ghazi ketika etaja bangunan seraja seedolum rengkaper akrumbung termasuk bini nak deka etaja rempak kapi hadirin rengkaper sebeda edolum mate kapi termasuk bini nak sampun deka nurut mati dalam keberadaan kafir ke Allah sampun deka bi Allah epa odi dalam keberadaan sehat maka itu pani tembok kuat boleh tak panapa boleh sahabat mereng cerita ni kedek Nabi Muhammad sahabat ni katero ya Rasulullah pahinga apa kencerna sampun pah malam bisa qiyamul lail sambil maca Quran lo asarin karo saden sekejap yang mak tahajud marian semalam tak asarin adzikir ke Allah siang apa sesambi perang pah abis sampai 1000 bulan belum polo telok tahun 4 bulan ingat apa gencerna Sam'un Al-Ghazi pokok ben ragana gencerna akhirah pangatrona sahabat ni kapah iblis Allah kala bentrona ayat inna anzalnahu fi lailatil apa lailatul wa ma adraka ma lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta mat Allah pak ajawab Muhammad Quran jibiko patoron bulan Ramadan tepak ke malam Lailatul Qadar kakek tahu ya apa saya nyamai Lailatul Qadar Lailatul Qadri khairun min alfi syahr malam Lailatul Qadar samalam ni kala samalam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr lebih bagus etempeng 1000 bulan seekalaku bi Sam'un Al-Ghazi Sam'un Al-Ghazi ibadah 1000 bulan apa ngereng kafir saabidda 1000 bulan apa sa 1000 bulan jaga malam 1000 bulan penting ben malam Lailatul Qadar sakalian ki fokusan sama malam Lailatul Qadar seibaki ke umat Nabi Muhammad amin gobuk cengeng tepak kering apa dina dia Mbian boleh kan? Yang jak marah toro aki mun yatas ngeracengi bebe pada iya kira. Benih nikah maksudnya amin deh iya. Yatas aku ceng teke melo bah tup ke tupon saya bu. Laki nambian. Nyaman saya bebe ke. Lo tahu kakek lek? Ibrin na tahu lek oh iya. Be terus senari ya saya Ibrin. Jadi Sam'un Al-Ghazi selesai bubunan lebih bagus malam Lailatul Qadar ni kehadirin. Ramadan ni kesatu ganjaran etekel saya buka pi. Al hasanatu fihi bi alfi hasanatin fima siwa. Kabagusan saya kelak kok Ramadan etekel saya buka lek dan gue maki keterangan nang situng kitabnya mana kitab pa isafu ahlil iman wa kadzalika sayyi'at si etekel saya buka dan itu benih cuma ganjaran malam Lailatul Qadar maki tus Ramadan ni kasi etekel saya buka selama pasaan itu benih cuma ganjaran tapi kelakuan dosa pada etekel saya buka lagi ndak paham bo maka ndak langkong si ampungi cuan rebo ambu kan Mian ngecok segurunju bulan Ramadan ni bener-bener ngecok 1000 gurunju. Makanya perasaan ni ke ambu kalau ngerek ding tibi mending orang jak diguli. Palagi mbian cek tak nyaman namun tak ngecok rebo je aja ngecok kelekuk na telasan.
ya kan ya pendenan yo insyaallah makin kan reba aman kabeh kelekun telasan ilang kabeh dak sekali dia mak ilang kan bi hodil sero ngico ta colong hodil saya lagi Allahumma sholli ala Muhammad Ramadan ni Ramadan sateje ganjaran etekel 1000 kabagusan tekel 1000 kelakuan sunat ganjar fardo setiap kelakuan fardo etekel 70 ni cuma Ramadan ni kelakuan sambian maca solawat sekalian padaban maca solawat 1000 kali sambian ngaji Al-Quran sekalian padaban maca Al-Quran 1000 kali makanya mun bisa Ramadan nikah pahatam teka sekalian alhamdulillah dan tengbara ada sehat sama sekali hatam ge amin mentir ongguna mpian hatam sekalian padaban hatam Quran 1000 kali yang tak langkong kuda beni nyuruh benyaan makilah hatam di belian mun baca anda tak tepat beni oleh kencaran rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu banyak ring ngaji Qur'an ni salah tak oleh kencaran elaknat di Qur'an nah pahatam keng petepak bacaan beuder ngaji Qur'an ni kekencang keng dak temu beureuh teh mereka roda ada bendi budina to A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim أو كالذي مر قال أن فمده الله يتمنى قال كم لبثت إن بنا تأكلون وما كنا مسرفون إن بنا تعلمون Cang balik kajen tepuk kecolong ngarai itu apa sih becembian Dia secung hebatan boleh benih karo bacaan selok jelas ben suarana goreng elang karo kita lak kebinget to Mbian magilah hata mabelung polokan dia mau nikah badaya mbian tak boleh apa-apa karena je pun ulama fikih seenya mai macam ni ka ayyus mi anafsahu kau tu pakai ding ka kau pengat tibi mun kau pengat tibi tak ngiding ni kenyaman beni macam maka mbian magilah apa jeung mun kau pengat tibi se macam Fatihah tak ngiding tak sah jeung mbian Allahu akbar sah ya tapi bu, dia turun kadang ke dintro ke di ngopah tuh cek maksan. Tahiyatul bapak. Ya tak bagus kinya jin. Jangan sampai aganggu ke yang lain bisa makro bisa haram deki tergantung ideng tergantung aganggu tergantung taswis ya. Jelas. Kan ngaji Quran pekencang sepenting makin lebih pekencang nih kah huruf jelas. Sepenting huruf jelas tanah apa makin kencang. Bismillahirrahmanirrahim ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا kencang keng huruf jelas tak apa benih ada orang kencang nggak Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris ibn Abbas As-Syafi'i nika hadirin Ramadan hatam Quran sehari semalam nika dukaleh siang hatam sekalian malam hatam sekalian mun siang hatam sekalian malam hatam sekalian tak mungkin lawan pasti kencang bacaan nika keng makilah kencang pakun huruf jelas
selama tak takhlilul lil makna, tak ngubah ke makna. Kencang ni kata panapa bumi cek raja bener ya. Iya, ni kasih untuk anak jatim ki. Mati je hati mau lecek dia ni. Ni maju celing dulu deh. Memang kita ada ya apa guna toleh kepi. Ah, sejam lah. Aduh. Korang le, ayo. Ini kamu gituan. Sebel deh. Jadi ngaji tapi tak langkong. Ngaji nak cek terlalu kencang. Makanya allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, beni aktsaru amala. Kelakuan ini yang paling penting, beni banyak tapi bagus. Makin banyak mun tak peratu ke bayi nampak. Ya napa-napa le banyak peratu ya bagus. Sepeda motor andi lemak, kayak tak ning tompak situ ngacol pak setir. Itu ngalto ebana. Itu ngegeger mesinna. Andi lemak yang dak kening tompak. Tin andi situ sebenting tompak abi apa gelem gelem. Apa? Sepeda maksudnya ekip. Hah? Bon, Allahumma sholli ala Muhammad. Paham ki? Jadi selama bahasaan ini kegenceran tekel 1000 kapi hadir. Tekel 1000 kapi. Sunnah. Kegencer fardu. Sambian saat tarawih 10 kali. 10 salaman persis pada ben apa jeung subuh 10 hari dan gencerna. Amin. Setiap kelakuan fardu tekel 70. Sambian saat jeung duhur gelak persis pada ben apa jeung duhur 70 hari sambian. Amin. Makanya aja pun ulama cek saking uning sambian bahwa Ramadan ni kegencer nengak ni kapah padeng ka sambian. Empian ngarep selama setahun ni ke Ramadan kepi. Berhubung gencer tak ada. Nggih. Mangkana mun kudu bolo tarawih gencerna pada ben fardu ada mun tak kencang dina aki. Mun tak kencang dina aki arep ya genceran tak padeng coba. Pengumuman saya rasa tarawih bekali beli pesi telok seketebu haram ki duhur lenta. Oh, itu pandai pasal pelecehan kok dikira. Anak pepes pun. Pun bahwa beda pengumuman. Saya rasa tarawih deki yembong temor ibri pesi telur ratusan haram makiro mana ibadah mulai ke temor. Arab habis satu penibas. Saja kelakuan etekel 1000 keng tepak ka malam Lailatul Qadar genceran ni kebeni etekel 1000 kalih tapi etekel 1000 bulan. Amin Allahumma. Khusus malam Lailatul Qadar beni etekel 1000 kalih pak etekel 1000 bulan. Pasir orang saya sedekah malam Lailatul Qadar pada ben sedekah belum polo telok tahun. Pasir orang saya darusan ngaji tepat malam Lailatul Qadar pada ben darusan belum polo telok tahun. Pasir orang saya tarawih tepat malam Lailatul Qadar pada ben tarawih belum polo telok tahun. Tanggal berempat Lailatul Qadar. Tak ke benda. Mun ke benda ben karo tarawih malam Lailatul Qadar. Anu apa tarawih ben malam mun semalam lah pada ben tarawih belum polo telok tahun. Mambian haram bagi guna tarawih semalam boy. Jadi engkaunya ku absa abdi kaki dia iya. Riya senyap kita dok begila. Kiai fakta beleman bimbingan kiai. Allahumma sholli ala Muhammad. Etekel mangkana ing bi kanjing Nabi epa konsen demi taharrau lailatul
Lailatul Qadr, taharru Lailatul Qadr fi ashril awashir, fi ashril awakhir min Ramadan. Nyin tumena sambian aja ge sambian dek ke malam Lailatul Qadar tanggal 10 terakhir. Sehingga cepon ulama Lailatul Qadar nikah kemungkinan besar itu jatuh pada tanggal 10 terakhir asrul awakhir salekor sampai tanggal 30. Dari salekor sampai 30 nikah cepon Muhammad ibn Idris ibn Abbas As-Safi'i sesering terjadi kak dinto tepak malam kencil salekor 3 lekor malam sagemi ngak mangkin nikah malam 7 lekor malam 9 lekor mun pah mangkin nikah malam Lailatul Qadar ajunan kencerna pada ben ngaci belum 3 tahun. Amin. Ajunan mun malam mangkin tepat malam Lailatul Qadar maka saya aparing kajetim senyumpeng pada ben asadekah ben ari belum 3 tahun. Amin. Menteri tepat malam Lailatul Qadar mangkin. Jadi tekel saya bukan lekepi. Tahu ning diku dan apa tekel saya bukan lagi ya. Bah kencerna mulang. Kenceran. Yang kuat oke. Apa? Omplop. Kula ni termasuk penceramah saya paling tak anti kampung. Kula ceramah man kaman ni pun mulai tabung yang pok harami buang kapi biko. Ibu ngaben pesen ni cengkok beres kak. Jauh kuyu. Kula ni kan ceramah ni Pak Kali tak habis. Pak Kali kula tak habis. Na baking kulupai Pak Kali. Mulai lambat ni Pak Kali kan gula biasa. Un tak wad ruwat balai beri galak tak beri dentek dah taan. Dia tak kulupai ru. Dentek tak ada yang nginep mulai leku. Masa apa lagi nginep tak aroma apa ni dia ni. Jalla Pak Kali. Pak Kali tan gula biasa mulai nelpon je. Manglo pun tan cikir tan abri tahu. Ken ngalkal dina ewan. Ijak manus injak yang tengger pikiran apa keng ibu ke supir dia apa keng. Allahumma sholli ala Muhammad. Sateja etekel saya bukan le mangken nikah. Mangkana hadirin, mangkana orang konah, orang lembek nikah, mulai tanggal selekor nikah, lain tak pada benar sebelum mah. Sampai Nabi Muhammad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam shadda mi'zarahu fi ashril awakhir min Ramadan. Kanjeng Nabi ini kemun lah masuk tanggal selekor kabudi shadda mi'zarahu sarung ngae paseken. Cepon ulama ahli hadis, nah apa saya maksud sarung ngae paseken? Nabi Muhammad mun tanggal selekor kabudi lo asarin ben rajinah ka masjid i'tikaf semalam tak kuber kata mah. Lo asarin ben rajin nikah bahasana shadda mi'zarahu. Kemudian je salah sangka dan bah ngocak tanggal segami kan paseken sarunga benih make sarunga seken mun seleberai buka ya kan mere mekon dina make sarunga lorga ke masjid pakai cak gila dah lo tahu kata Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad jelas gitu. Mangkana orang kona lambe kapan masuk malam salekoran orang lenteng berak ni pah nyam beli ajem lambe ajem yo buru pah beli kita telasan malam salekor atana ibu banyak pah taraki kata tatangke apa deh bu maleman apa maleman ya malam Lailatul Qadar je bulan mun sedekah malam Lailatul Qadar pada ben asadekah belum kono telok tak alhamdulillah sampai makin kan pakun tradisi ni kan malam salekor kan pakun nyam beli ajem kan. Alhamdulillah makin ni kakan tipi tak teraki mungkin. Mun nyambeli aja, apa dia nyambeli ke yang lain? Betangki. Nanti tak atra ke dia jebuk. Apa lek? Kok mun kecero je makin sampai kiamat tak atra lagi ya. Arab apa buk? Pasaan beri engkau ngatra tak ibun di selek itu. Beda sih dia. Ngaku Pak Ji ya orang aja. Berarti timbian benia saja ke aking rup-rup penekakanan mun dia ji. Mbian tak usah reng tetangga abri tak abri apa cang tetangga sepenting mbian neka apa are masalah tetangga cerek ben urus ngambi ya ben boleh mun tetangga cerek ni ka mbian je urus tak kok tetangga secerek keseking manis cerek ngambi ya apa tangki tetangga ni kemake cerek ada maka mun mbian lambok kok kuna ubah mbian tak coba kok jagi andi tetangga cerek
mun empian lambe haram au be sik make cerek pakun lambe orang kata tang kini pada bandeng kacar empian mun kaca mun empian misem ke seilum kaca misem kambian kiring tetang kini pada bandeng kaca mun empian murocong ke seilum kaca murocong kiye kambian mun empian misem pas seilum kaca murocong tapur beda apsa apa kaca naria jadi mun tetang kena empian cerek jaknya lagi tetang ketekok ki empian cerek ke tetang kena iblis coba bimpian lambe coba bimpian beri haram ke cerek au be empian di tetang ke cerek lekuk panaku ke akhirnya sati pakun cerek du malam keremi bakso pakun cerek telu malam keremi rawon pakun cerek pak malam keremi diundi dalam SM recon peto mak lihat letuk colong secerek je tak mantoman nah iya pakun ya mana pakun ni beri pakun cerek kan apsa apki ya nyaman aja pramila gak dintoh semoga orang ngunceng bun le baik betul kan malam mungkin gapi kula ni kebuk mangkat jana apa jangan dan mikir cek gila pul setengah beluk si mangkat pagi gila pengajian ikeng sian sopolo bangkalan bak duhur kula ngan ledek ke Tubai Timur mare nadi Tubai Timur kula tungkol setengah telok ngan ledek ke daerah Tubai Tengah mari di ke beda asal ngan ledek ke Bulancong Birum Tambelengan mari di ke sebulan langsung bahkan kantun pasaan deh yuk mara kerena apa bila kok saya mati naring kafir dah maksudnya samun al-wazi enggak maksudnya saya oleh ganjaran Lailatul Qadar enggak samun saya mati naring kafir ju maksudnya ih bocah aku nanti mon pasaan dia berjalan istirahat ni makan dia pergi lekuk beniking tak lesu king ije kajega pong tempo na bedeng ngunceng pulang di beri ngada ngunceng kula ngak aneh gitu tuh semoga kau lebih najunan termasuk orang se oleh Lailatul Qadar kengser orang se atrawi ben malam tak toman tobeng pasti salah situ tepat ka malam Lailatul Qadar saya rasa ngaji Quran ben malam tak toman tobeng salah situ pasti tepat ka malam Lailatul Qadar ben muka-muka mi malam mangken Lailatul Qadar ni saya enggak setuju kenceran mangkennya pahitek saya bukan majlis mangken saya tengke bi kaula ajunan BLB mangken saya bedaki acara nikah tetia saksi budian tempat-tempat nikah kaula benajunan pah apa engkap di masuk dak surga Allah ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu hadirin saja ampun sekak dintoh sapora sambil gejak tengki Kak Buk sapora aki ki alakong kiai iki lah kabeh sekejak lah mare jadi Banten kula nyonet tidak ada ya cak kula ni kemakai mulai ada pak di budi boleh ke rumah abai bila tang anak saya ambil alek pun bang ya nyanyi lu kula salah ngunceng mbian yu lah ngunceng halili keng tempat kahulil yasin ni bang abi dah tulis sajam suruh nyanyi apa keng tang potongan benih potongan ustad apa keng bulan genteng yang kuarti semua Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Budi, mohon maaf Pak siapa itu? Pak Syafi'i. Pak Imam Syafi'i. Oh ini Imam Syafi'i. Ternyata saya rasa dibegelak hadir Imam Syafi'i ini. Tak langkong sabora lagi. Yai, tak langkong yai. Setuju, tak langkong ngejak yai. Dan gula benintara kerja hukeng mun tak kerja imbian tapok mantok di khud ma safa wa da ma kadar kusba kusapun berbuat cuba tinggal lagi akhiran summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.